Beloma Island, paradise of the sea. Ang friend alam ditigain. Malugin silsil merarek laring malmring asuliw guk na mo sa bedel mo makarelal ko pulsera kau si sa akla. Diway galbek al programe. Ang artialo magya ka co-host sa programa po ay doon at Joel Tadibyong tilgal terun long time contributor sa program. Mr. Harold Mister, mangirmang Moses Olugo. Imal din nga asuliw. Artial programa madiway game na mo break. Bakti imakot ng tial yung sa anggal ko tatlo kamam makot ko ato matimiarael. Agi mo maliwek Mr. Wiltera, wala meron. Main soal tur ke kampus kuman musulang. Kailin. Palporan galaving gamal to ka ngaram tulul. Okay, maba. Change. Wagi usya kun maskaw ati al ngiramang magkabosel tapig. Balbasaw ng karuba kan dia nda ko tungin di gruba kara kausisa. Nice. Will odosong naringin dia kasalungil si elal makloul kumis tiang tao. Hindi ko pakaswa sa elal. El temel tiang program de gitu mo. Aku tio maklat keluar saya. Ikal tu ulma kiman tol adan an sangat. Imama merutia program nama telaraka. At di kalau all kesel el lemeltem kau adra belum. Mo mlingen was ngarang ngira kalau mental kau. Mereka ma total information le kol kira kalau mental kau mahluan. Jadi kalau ukwa kau sisak mga ngel was ukwa ngarat tele la toilen. Ala kal brulen agil maklol to ko niya mo sa skara nga kita school dia ka doon mo matamala nga kita matamala ba klol to tlela dumi o mo to daw biswi el gila to ko masawat yan masib ed ko mo ado do ni abluwa ko to ma lo ay se nga hukel al silse nga niya erul to ko sa kanodar sa mo masawat mal ikangak mal mering itu boy ngaringir elal time ngarget ngaringir itu boy ngaringia tu ko ro ba kan esa la ko ramle karang bagay itu sa ito all mo ko ngi sel kim hindi bala ro ba makan sulong esa mo siya abluwa dia kal girel abluwa girel jom do tao girel la di abluwa girel di marala uldas matukura sira nakrusul al-ard na umared ngarba al-ard mga al-ard mga blu len alake en kadamadayus malube lo sia gel bong selbon matek tel wal ikmal mo kitab mang ay galerul to ko ilbo kulto de la nga kota akotal eloya ka arlingin ko dit kundas kidal adro ko kamil lo of maslo range man mataklel ablu lo yang liwa gidil to ko belaw lo mo mes te programa la ako ngelo ko gelo wasya ay gel ko del lira ngas ko ngel drai kan mo gol del buil el rasel belaw lamak langar ti te del kundas dia ka ablu lo ya klungel tiang el truim el tela la adragi e waise modal mukut bra mangas la clarity e bela amdengera am kasaida kana memong ngari omsu bedilia padre hisel el girela apodal la suicide la atlitin en norlata klosia abnura ru amle ko tuto ka ada madria se la tarra se seguir el time en mombreka abnura marcial amlo tibulelse ela mo Michael statistics ay gelo ural malagay na natin ang nombre ka na kaps palu mo ka gel tingin mo malagi ito mesra ela rat ya kora pagi ko si wala ko mo to kora gel bebe rayun si mal to kara adri ablu aru ko de me imitera na adri ablu ramasya angara o gol matangel tera adri me de ngara 4 or 5 times ak lungerra para adbela agil di sila ko dal ngi lo ya ka tingilo ko adri ay kam ring lem
at toktang am subay kang toktang raptria agros raul ma nga ngalaka maluba ada budingin budi mengangil mengitlang nuay al dil kukti mondaya tingela talar mal abrablin may kam siguro loy seguiden Miguel nuay alakada ngora das el tapin nurgilo sen makaran di sila kemeral tu senarnya mentar sudah pangulangan maaf maju tingin ko lagi gigi lang akilo si katong makaray pulu itiya pumes ngin das every kupi tama abi de gigi ngal sa asun makitiya ko kaya gidi mo pulu lo mes ngin mal diga ko ngel wasen sila kumes lang ngalgiar ngalgiar al mal mo klo tidak ngal iwa na limam ngal Allah ma ko benerti ako ra malo mes sen ngal ilom ko ngil mo ratri ba ngil lu mangyar kilo ko may mo di tingin mo Ibu mesti tinggal atom lam amadan malikit. Akmal mo tar mo lo setiang mara. Muna matia kita on tika wase. Tirgel lo lama ngara rawa ilbe bablu ma kabelmen maruba ba ta karri. Tial agil mo mrala. Angil lu ngilo sige usik mo karane. Tiarangal kamuriat te bil oriama. Ring raw the sweet. Mos il morahmu ngarang malubasyos il ol kesma kemudian atis tilom kuat. Hindi sa igida at malapunda sulingi malungit lo sa ano renos. Sil at least se boto o mesetian alim ngania covid ngania raktra buat ala kay makmar ako tisera ala kay makmar maktirig el togora agaysa di gaudo ma kung sa dara sundaw mo mabiwat may kalbu tugora ampak daga tugod mat hindi kumdas with igida lakot to flow utilel priority kalau itu koil suatu ilgil belaun kalau bah dingis mo digut mo dan sebab engot mo di suku mendiak akmal gitu asal seguida palmo que todo el dago giredel war adar el haq limran mo seguida waktu limran mo kasay makmal kita nguril tu maktundas wi da kaliwi kami len moral wi blada adik me mamra berbet mal mril tu koy mo kundas wi ko umrul tu koy so mo mudu ri 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 tianga at ko rak loba raigal e bulu tigida bulu orol e no oidar lo ngalen sal madangal tu me tira gal murgole del bui mi maral on terkelada e murgo ela tiagi del koramal mo mesmo e dire del mal to ga gel mondara klobat la o se ngrasyu kal mangradia bagi la ruwa para yo be vida lu segi da de so mo masal dari dela timu segi ruwa man saw ka ruwa ra kau sisa lakial mun puida ulah le Alabik ka comment tertial tila idir la nomel tak tila o. Ako mba sa dila in response al mo sa idir lo sa ito algin mo sa ila kadam kara. Dr. Quarte ndakal ta amla introduce sa itamla actually sa ata olbila na pasringi ma presidente masayni mo la. Tiang ngwabol require agriculture term ang alak alwil ang psychosocial autopsy. O ay gay del corredor el dub largalge del litir el mayak lang retira sel bilawal bol mokmura ospia Ministry of Health el wasay kabo mu sel tial sa arel ngal galme e bo mo mes ngilo mi ngilo wasay ang raw ulum ngaray del factors el sebe lo mes en ngal maltamal amlo o sige semla mo la melay gay gidel el mosa del arrak mo usme al akire del el angire la hospital mo gut makli away sa stati akum dasal mokteral la awasi abodo tangalia al selti al tokoy el mo sabe ela kabalment magida blue mo sabe el respond el lungil wal sabe el mo matiga kuknger gire el problem kada help el solver ni el sugo mendia altang ang area sa bed ruli as a community and as a government hindi la kan mo sa al sel mo subing at sa bed el mal mo will mesang ko mapay Hinggang akakali lang kung hindi kumdas luwasing
Hindi ka dil tokor ospital. I see. Lengani ada di marararan mo atrak se. Si omomdas ni eden sikin ospital. Agomdas yung tial aktimis ko may imol ka kare example. Asum kumso ka 350 na hour 6 tala raraluum. Stress, di mo ulit stress. Bring lang tulong bring. Egan butok nga rabluwad rogo yan so mam tarak siya nga rin albangalim. Ya earnings sila ka klangar ka rabli mali kasi emel hende ringi. Ya pressure society pusir ka tama kung tipikita ro taso. Ako ang taso siyang maluwilo taso siya di kay girela. Government sa social partra I see. ablu. Le blu de kera alsela se el sia dire trulia. Important to, I see. Latia kita, kumesa imora, kumesa ikal suicide ka nomre karak may ikal mo. Inaringi taraman ulsel mering latko il moraat mo oklangala. Malmring kita ngulit to kopsi. Mering laklangal lagi. Oh, malu barata atligi bikora asmera tulul moria awara to mo ngam kopsi. Nitil al mo goringi ya tila adiga krenisi in au agel suicide maringi do le atra ka suicide ato ardi bago mo kita ndir mai kang indi ngariya abes el adamil godir el tila igida me le no de al sabel gut maklia o ya ngara al mismiga do imsa angkal buk radil lungel wasit kupsiga si al segida atarang ulun mengno tomeli ning mai sele suku ko pengela ardile kam de kita mengira kelakar kita me suku ma wase ya si kau don moria akameli mal orang mal tu elang beli yang lagi rem di tuang meraka Ako tas ingkira la balu pero rogi lo me seringilen. Sometimes yang aburden an ul mesko. Hindi ka sa edel kain siyo rulin bobeot. Aktiom tabring aktiom mes hayagal result regal masak. Kita mamlar mul mo brao. ngai se O malsuma alsungu mamle wila alsungu ya alsungu kagire rulil mo mga itrao. ngai se Kita mlamori say kita mlam kada makla pressure ma tra balum. Siya kwadi kami tra di aksan dengan yang sering. makumesa altar tiagit kal to orang amli tialo liwang seorang amli ak masao ra masa al do lingire was dig mali la mal nial to orang do makmal lo akna lingi tra rak Nalita bibir nga Michael Alsan Kurios mes la mo diwai ka ni ka mo ul mo ada kita alvela di kau ni mo kayu nga lagi yung tigo ko mo atara rikut se Maria mal bibir lagi do Kurios dia ay ka receipt mak mo reng sa sukum so me receipt bo require ka maldin bas ka me receipt ngal ultra adal mis ka me do di dia ka elo ul bo dol diwai ka bo kayu itra lo Saule, Mr. Uludong. Era ko kadi siya next pointer patapir ka kung ano yung mo idir mo ra Mr. Gupta. Hindi ang nga sumang kadukok nga tayo. Hindi ang man kami tang giril, hindi ako saan madangilos. Nga raw ul, higil mo lugon, ni wala study. Hindi ako statistics al domes, malubig. Tokor hospital, wasi nga gimlamong kataklil, wasi mal ulay kal to ang atyang leng nga baby rat ko na so is para ng letra cook el al mother time el dire nga niya kang kernil mo ay kay to kara rocks for instance dim la kala ida madire kal tara kum da sur niya at ko el sel san man mo worry ay kay problem bodosa Yadi tal tinggal gugurnya mulai bola ada dul girel. Nendial ngarang atay mat change. Nendial sebedel really the campel was yang ngaram dimla ko ay sel to orang ngaramol. Sel mulga to ora udo malbu. India ko manangil to ko ileng. Ara ada ngaramo dimla ka udo dilwa dola. Ni dimla ko ay sel problem. Manglago lifestyle rather change sama time will change kada mo ka kamera rolel aktir ko umran sel toil was dia karanga indin soal mo sabegal mo tartirgel adam ngaringil instead of umdasra rolel bol sabegal mo yak mo misal frustrated len dia sabe magulak mo aklang nangania amaral toil Mlamin nga kan buk pepe legal melo asi
adala ka mo nga ano sa ko siga email telal ka na mortel ka mali nga ka unemployed maseldur ka nga makarang you know those things sa dim lang ka lang mo le nga mo nga kung daswa to ka raw dodong ngumlewa isisyo ka temandang waisel Bata ko to sa ikira ulak malukan mo nga uncomfortable mo nga doon ito I really don't know much about it. Alam ko pura subject ko. Nga ka subject nga ka mali ko sisiw ak malukoy wasi given again ang motay into all kinds of problem relation tawara economy tawara dalang ok tawara social problems mga nang ak malukoy wasi dia kan mutil ngarbabal karulay kal tukoy el moro era rolin la ungil al dum omul liak malukoy wasi kami rupa tigi daw ulak malukoy ilal ngania ikay gidel problem mara arole la udo marole la sengara kadamat kurakal la kadamakarang hindi ka leadership meeting silbor ni bumes hindi ka maral at ado leaders mo ado la sil mula nga na ungir role la kadamo o ungir at teatreta aldo sen gumes en tleta la competition la dolong lir tokolawal kay sa alwasi tama dengi beto ke girel moren sa tigil akmal di besa mo sel gumes ra president ter masaw yang malual dirgel president selong ado ma galgo imong mandirle kan ngod as constitution asing giril kansal traruba katira advisor ti giril ada dura drongli mara dro olbil mitidira gal ko ay blalo bes ser role tir amos sa dinga mulas dia mal problem ada olbil nga ka ul deswe galay ka rogul problem belaw en kambesa tiagi un problem gider rogul le gider ada bulum go ul man leader ser gidam na mo ay ko dol dur tir amin kada madangel dia audo del bela ase kamama matkung bom nga audo del may bom nga audo del may matama amale nga audo del la del mele lela kang mo dia nga nagingal amadangay mna mo dia al question na se voltar ngo de dol lak ibon adra sports mo mna mo dia al bela klela do bang kada mna mo kampitra dit longle hindi sige na amin tanga mag-uulin mo se akmadangin man to Okay, nga hali comment tilang ni. Hindi ka mal important ilal blamdo. Hindi amit sisungil government tial democratic government te platakat makli is not without its flaws. Hindi ka lakat talaga. So, ay gida igel kada arap tingil form of government till May. Government kita self foundation na government kita kasi kita adrablu mo secure adal mo raigal gingal el monte ergit era malungil laudaso hindi ela sel dabora application ngi yar ada driver ada soril mo atena power I see masel taro le to reach sa say self actualization namo sorry ro para expound ak PCIR ma philosophy margo ito mo rabek batangan o mga susiw say kita ulum kato asi to respond del moral ay gitu asi elang dik kantira rabek la other rogoy makato asi makata makarangal lungat mo kali ako ba sa ngale gel sabe eder mo hindi akal dulo asi hindi mare eder adakat maklik eder mare eder litmia klung yole hindi ko to mes rabulul maral mo ng margo mga tmok kanino asi malangal gel magigre loral may maklo margo yung sabi mo tamol mo labing yung tokol mo smisiya igal democratic institution sirgit awan na kulkor niya atora education sel dagat mo klay gayit yar ada sel mo well informed ra issues ela ka madu atoy ra economic sa matoy ra udo namang sabi mesa sel plum yo lela hindi kal bekla o ba segi do si siul level ulgong na tokoy mo kada katuguk raise the level of education kita mo to kita mo sabi edel guk para mornya sesel baad madlam sel gina lagi to ko en esel mo sa to ra udo den sabi edel lungil gutmok la mang
Kapa kata albang artial blur bela waisay ma aku ka a level da leadership rin kita ngartiang. Hindi dia kasi ano wasay. Hindi ka kata talamal na relan mo. Kata Hindi ako may gulugoy. kau Gulugoy ng ilto ko, akmal ko ng iltila. waisay. Nga ka diri kan malong ralo, sa akin makrasi diri kan nga nga maklo, Yes. magnitel. Di al magnitel. El magnitel uldaso ul maluwa principles. Waisay. Rale makrasi magnit. Kidal adal los perni, adi ako dungil los perni. El mora igel nga na alsil. Example o atyal, ali Amerikana na mo 200 years, over 200 years, lahat. Waisay. E kami ital di kami stream lo, dal kaya kung gula sa tilmengi o kara sa morning. Maldula sa atyang, ito yung Republican na sa atyang, asal daw na sa atyang ang turist. Kama, siya kung tilay gi. Magugtungul mo raklo, bagi nga ni siya ginaklong yung lelwas. Kita ka kadalam lelak le siyo ka nga gida, maulol tulo sa sumaruba ka mga adu eh. Siya final to. Nangan niya klong yung lelis. Waisay. Saya morchel tuara ako kusubar na management lo singari ang erul teletar o mared. Ngani sila mared al base al adal do redder tier, meaning it's government of the people, by the people, for the same people. Mga sila mared al piramida ako dictatorship ma I see. amared al adik mula se gomor se kadumo serro. Nga kaso ka mix ray proper application rin nga aungil tayo. Hindi aun makmul magkuntider rogoy kaman laduli kada malil tra adal mo matira dilul mo na tingilo ao dalwa sa akpo nga akmul tira kra konstitusyon. Hindi mo mamda sa kada malo nga risay. Sa igita gulgori, hindi ka tangarangi. E ang baka mo follow ay gel taletay. Ya kung dasin gigare friction malulong gigare disagreement. Hindi kita ako mta sa kita follow. Hindi kita follow tengah sil taradial el tegil kita bakit dito bigo akuriul. Ato lo ko hindi ka ring spelu. Neng kita tialo lo mesera ka dali hearing. Hindi ka imol hindi ka disconnected. Mlamet tuwa para buhay. El rada milk muranga anda udah muranga alkunasi. Koman mere mul malgor tal gaban. Koman mere mul malgor. Ilen diagal parta tiarto. Matirgel gupnak muranga lo asya aul mendiagi megon dia kangaral gimo dengel girel dia. Magita sen na proposal a president los ball open dia. Isel gumesan marayan soal mo isi. Ngani ajib kiliwa simbong dimla gudungi isel mendimlak porngi. En melaring ya kora ceremony malubeng opening ara Long Island del Girela Food Security. Nala last week. Oh, manne so al ulgo makna me dengan lil yang ko adim lak na siya pa iliwi sa simbuk. Tial to ko ya gumesen ni mal dir ke mal dimlak al gabera pa to kon ngal alel say. Galera ngar alin. Oh, segit. Lende al ngarang. Hindi ka dimdul way se bolto tial. Way gel udo dul din nilal mela ala bang. Magardim no ngilan ngudo rogu e uriu lendia ka program. Tegi del mer el al dire el diwai ngiri sa 15 million al may. Maulak malgoin tigal mal mo lagatak len bingasel po kalil nak. Leng mon mo ngaw siya ala sing ngani asal matir tirala men dilu bendiak. Aktim malgo ul de swegel legal Blackfield MS Ramadan medengel wasa gimlar muta ay garang-garamo during the titi time dun matora sel may mergong edir ka kangaral do the swing od maluwi the sigal ulel boltoy then ako mara to sa the trarmi mandi ako ore ko tsora next why gelo ko president mo salos kuk mom da sorang od outside the box al moruli tet len ara titira al hotel may mutulumur belaw mandi also bila ada foreign countries may business belaw el ngario ownership per tir ngarbaba ownership per tir adar belaw mani atol mle 51.49% meaning
ngidil sobail misois para nangyurto may Indonesia ara adray gel bulua o na 51% tangi itirgel may investa 49%. Tame ka manis tirang maya maralin diesel lo aralin gel nga madel. Egida dia kalakadamle pasalla reverse lo asi o may gimus na tax free dia ka mo tax mo kara. Edim lang letter gidan both stockholders. Misalal orna manitira alaban Campbell tatamel oral tinira kloklir mangaram kuduk mas square one. Enguk metal nga PITI matawral mol nga kuduk kulyala mato mengimtal malalim i-replace mang rather wise dia ka business. Ela gumese tumla mo malkoy lo asi. Girer other better mo nga interest tiray kalto. Mang marahan mo morisi. Masel mlaringira Long Island aul makmal ko sa soal supporter ni ngospe a local product lo marura to ora ikanamir belo ndia doru lai kai gidul lo digital ma ang klem ngara internet el nganyar bebi ran adra trablulo ba ogultal to mang tiatu street nganyar bebi rata me tira di memto business al maududil ermi de gida al mutam para begini mang omgongan to en bay laso alwasi the Chancellor of Foreign Investment Act mo asi India ka adal meu business hotel belaw ngigel makrol project el dia kal open ngil other belaw so il invest out dir labo man Yeah, mas smart. luay til al WCTC al manar lokle matingol mo ri se guk maldiw da se Okay. Kabar ko ay hindi na ako kora tapi ko. Oh, ini ka at tapi ka nga ka tial tukora siyo ka nga rablul pero. Kora mal timing al amle korek trap tulul namok medel lerul wil ko muy tial bukora siyo. Ila sel mo wil masu bringi ya asiyo ka nga rebela mo part travelmente bela. Ya tukora konstitusion ya konstitusion na awasing government rebela unding ngerul medal. Ngaria government lorur tenial binil, tama government ra asyuka. Ila sel Gomez tial to na asyuka yung mla obia tial government ra tial. Dito bora igel rohul state government. Itiragan mereka na state government amla mo osisiwa dru litir mamreda ra asyuka. Ya mereka asyuka auto dele sa Allah temat moklalla Emerulala, egit tial witness til sel vol ba aging ali, hindi til lovely mo to o sigra tartin mo ududla. Ba kumeseng mla mal masubin mo mere kay lak mla tigil ngilwasi. Mle mister framer sel gidra ulay kal tablo tol mo ma. Ning ngaria imol tol silubi rak kerel wi gedir gam dalil berela. Dia kal mosyar tel mastay kampes. Ila do mes tial mla do bara blul odor. Mesin salman mo mga titringi. Itira di kayuri beramar obis. Jadi mata bekisin makakadran mo senator sergi. Sa imolongan. Oh, hindi. Mata bekisin makakadran sa kasokan mo senator. Dia ka written rules. Sige ta mos danger gumisa da. Dia to kasi yung man la mos tu ableng. Elang ngariya to il credential wasi. Kumeda ka giro das ngari utira. Maru kwasi dia kung tigil ukra babir tiya giro tirakari. Hal, kami uto raw dudam. Kami hal dia kakakaros ra. Ela sel Gomez dia kakakaros ra. Adal mo niray galaw. Mamanggur. Delicate role. Dia kakakaros. Sel bol endraman dia katumulu sa check tir kila rura rablul mo mistri. Ya manggura dul litrini. Etir ka gid tial jang ngartir. Bay so adal mo klabo dal sa ngare tir. Ako makumta sulo sing. Mlamo kinel tial syuga nga rablur belaul. Kadangar ngi hindi ka parte tial sistema de kiral sen. Dia mo isi dia. El gumbak mo rar ngo mak momda sulo sing. Tiya kalib labol girek ko di dura ngo yabo kurura petition lo limitra to klabo se. Med via iga. Len kadi imagine ra, adik tu tinong almo teterulo. Kam imagine ra nga lena syuga rablur belaul. Hindi ka meldi. Ma umangat.
Mahal da tu. Dia kan motor tarang ada dia kan patra sistem ra kabelmente bela. Opora utama. Ito titrin meragi SPLA. Opora leadership meeting tunggu titrin ma leadership meeting. Edi lang talang ari meeting ra magati. Ito mo ko to. Lenggo. Totally ka respect ni on their version. Hindi ba may sitin tumla jump over may mga dere kita na mo na point. Tumla mo na point o klida do sa other tier. You know, como le mencioné last time, makmal di telegraph tulo. Makwasi oy gidel gukti ang leather tial to koy. Gidel gukti adra printer mo na ko dele. May the separate. Leng at the end of the day, ya taxer nga. Matakser ka. At alomi tiga gidel at tira mga dele. Malay lududit, direk nga wala namrulala, gira la kangar gid. Exactly. Hindi akong makngit. Hindi kalimutan mo siya principal of tiyaro ko yun. Hindi ka naman siya at tiyaro basta. Nga ka nga riyo ruba ka na abablik. Magmahal diya ka nga rin ka na hindi na atara kliblin lang. Netir ka na maklangar atir clear maro. Hindi siya labor niya alsang. Ito di may utoy nga kalwasi. Moso ba dito? Agin mil scout yan. Moso ba dito? Matiani ka dalila, diak tung makit, baradan malungor ringi. Legawa umungara at tilgar rogo, dia ka riyak ringi, dia ka ngaral mungurngil. Oh, isi. Hindi maral umungul mabaltik rin ngaral sen. Hindi siya may ngalak karena kalmo tilgar ngarwa beruba. Ito amasada utumabulu, amasada udude, tira udud. You know, kung dasang ingkina del mongil lom, tabar ngileng. Diak, oh, isi. Ito maldi kisayem na take over kita rogo imang. Tiso al bring it up lang ako may tireng la modelo ng ulo dito. Tumla mo ngani sila commercial insurance prudential. When prudential talk everybody listen something like that. Tapos das jangan gitu nasi. Diak ako das ra kamla martirio ngamla mor begulate, na toltia. Dia igida mal klotu trel nga kamla skura hawai. Arbu grahawa o marsara le meltu la magi mo ser mam magi marsara ko koldu le toldu asel ada hawa gira mo tungwa asel kla hawayan mam me magi suga mam magi mam gin mo talu gam ada batele ada la me mo tal mam ya to ko sel ko ya se kom dilur mam ko mama bibilia mo blut kam mam bibilia ya gibo kam mam ya alba bibilia at mam la me al missionary sa mamay mang segil time 70s ya man activity ra 69 and mora 73 ra igel organization na Hawaii mga may gunita nga security ra ko ra may tunisya mo ilya isigita ta marir lang makman no o tiro de syo sa nga moldo ti to kurits amlisi asyuga ngit o sige ra Hawaii imbergo ya Indian San Miguel agi mo ka ngay ngania tigel ra South Dakota means ngakli ngaria no sa legal Russell means no alam bigla ngilo urup singi yakla invite ringil mera ta conference ra bela ma conference ra kwa ra sel klisi ra sel tiara bab nuri ra bigela ar bela ra mol free bela seguida igel reservation yakla ma igel reservation ela seguida ta sel time ra 60 sel was last el bolong mok tel government tel reservation en limitiran adam tel dosen demokrasi masisbi ay gigida dire le ngaria ko sa Indians no ya skulir at ala mai ka tu ko tauta limitire ko ngaringi trigel ngalgira al chips dire ko ngaringi klawa ba sel ko mesel bela la tiagi do sungi ko nga kamla ruba kara nga sel bela mara pa imbil ko en esa ruba kara imor hamlet ma tumur hamlet en nga imor hamlet tiagi da gisang ko tiagi da mal tiagi yang ulamo dai ay gal blood system ay imong oya klebela orgid magel tukol gid right at lo ka bli pomlut ma imong oya ka seklo ikatang magel system sera dorura ka mentrigid rana tin 80 sa lulu sa constitution tigan nga katara amle testify nga ka ma Emil Marul lom era lugul belaw il testify was sa government ikan lugul belaw por sis government mo olbi la ko Momro la alwaisel lomre del palaw legislature. Mergo se igi de not maktiga YouTube de tri.
hindi tilo sistema Council of Chiefs, lalu isora president, agil la tokora constitution, ma alla, ma relationship ngilo mangkila, of the little, kila maglutup sa bela. Sige kita ang constitution. Esel buk teme state, ya constitution kita dilulu ase. Ika state government, government ringi amok tora government ringi, lo tirak la demokrasi, ami mo government, lo tirak la traditional bela. Mela sige kita siapa nong tora ringi, ikme am dala kay side right. Uktim na completely rubah. Esara hap rubah ko kapis. Hindi elang namo betap. Dia lagi dulu ay semos na rin aplam skip Dia kalau kiret mak, dia point tau si dia kalau kiret mak. Ila jangan ngal to ina. Ada di Ani aplam skip ringi mal ko correct ni dalam ngal para po. Constitution akmulo asi. Dia kal sabem loba kabelmenta ruba kan mo kabelmenta demokrasil mo tablor makan ngana. Olbil mal uber ngana igelo merre. Mal blakatak la kabo mo meseringa ngana dia ruba ka dia kala constitution. Hindi wasi tad advisor a president. Le do asi kada mungul la syugar belaul mora ko dalli. ada hindi ela kaptial di mo mali alas tel Kada violate ringi kita din mo ringi ul mo. kaptial wasi awol mo lang masuk at change ringi ngila intention na framers luwasi igang am global good merkit di tidak kan melatek over tial system amla amul sa igang ang mail mem di tingin Kila igi dia ning tila constitution kita ada Arumul bela el alsil sa advisor ra president. El advisor ra dito ko ra constitution ma asyugang mala mas adolong le merko. Di advisor sa ada di kita obes ra practice kita obes ra practice Silbo do sa ko ko amlom sa ra enzim tumlok kuldi ma presidente o klidra to ko enzim other all be like el blue. Dia tilaw ko para sa state government. At halit tiya kita ela problem tiga ela tigal ma presidente ngo sta trahawon me selo sel sorry to spe tiudo murti e malata kertin ngara trip maiga ni mari ya tiga origilawe. dia ere se Isa ora local government tira mom sukaw do de tudu e mom rural la. Di kana so. ada diga issue dia kan kumta sa issue ni dol mol bergin wase ngeden mongol tirga ruba kan dia nga beluad ro di sel ngai gal teblo lo da en matamal Ega mal mutra constitution dia lo da ega Mai si kita ulu. di sera other politician na te over government Arulin mo. te advantage tial dol ngul ring il system yang itu trin memang beber atam to dar sangari rato kan jangan girin marah ini kita mau trin kan di trin tuh tetek Tirga unda so da dimlakan begitu. Sel ora local government. Yang wais ya utas ako tulungin. O ay gal stal bulu. Ay gal bulu dimla do tirga ruba kan dimla kanira ora demokrasi may. ada dimla ko do tillo la baudu der Tilagi. bela bla ko do der adul ko nga adul ko do der ko ngodere der ngi tiari gur sila adul dom do der nga mga der der Sige kwasi. Al suko mo kanam lamo so adal leng sel ko mesen what's happening today? I'm not confused society bela. Kasi tigang the disit pagem itititigal ibol family takawadra mo marin lagi. Igin mo rula check on mystery. Is that what it is? Why say? Dia ela tigida, tia ngire de los emblamo ko arra. Kita lamo dong okle mesa igal tetal was tiari kalolo. Nga in fact nga kaban no do percent system nga ng esal was. Ruba ng esara te elected anain ito mo magem milita governor dito ta elected. Ada mela Tira ba senralia alla etorila ututil executive and legislative. Betul kita issue. Kom da sulu nga kalwas yung lamo kita amin. Ya. El al sils nga ka mal completely aposita lekmla masal dia kaloro. Ya mal example o tiagi. Maria Bluma man raus. El gel chip tera ang raus nga kansung esa. Ya chip kuma namoya ida kam iway ram dalai. Masukaw daw, nga edel dart madranera erul sandi. Magin la mo adu, magin adu aruba kalwasi. Mengi include nge ko ngai, magilo siya abi, imlo ra gobernador makasong salwasi. Ngang ong iruruba kalo pablo, actually ko pablo, lebora adra kanso, e polu tu kung melengam ru la aurora, pelu ngal kukim iway, berkola kalo lain. Trifus asendia, gedo la kasuga. Dice, diga lo mesi tila. Mo mesi na guru, diga sab edel rigor. Diga al guru. Mudaw daw. Dia masih. Le ulgum dia daw dim iwara bli rubak. Diga mi oi tia mi iwara bli rubak o mesra peche ni. Shey ya kum das no shen namo gire de change la system.
Mukuklo ba karbela? Mukuklo ba niya sistema ng mga ilang lengsel de mix? O kamaman dia kangan alam ra klisiyo karbela? Lagi di odru lember kom. Amo kasi ban mama so magi di om to. Bal berkatak la aku ay sa sel gera subi kung ilo semua sel siabal ma English. Siabal la emperor di ngara mo sel ngara kles el kasalungi dia kalorut ara tial government tu ra soldado matak sa dulu mai ka maka government English mo isi. Di government English ang area mete ngara upper house. Sel parliament ngara upper mete hindi dia kasipin masawa to ora soldado mapachiet ma. Jadi kita melam setiap rogil melam isiksik, leng alla ahmal melam ketmok, emlate ko over tirira dolu salari. Written law versus unwritten law. Esen moldar sangare melmora unwritten law ko mook. Disel mo do meu dudet, milo bangge. Makumdas was yung namo gira del review tiat system ng aral sel. Engun mora guay. Panasil na sa kamu tiyan mo na public ito. Bun mga public tidik sorry ang hormon, mali ko continue on hormon mali. Hindi ko mda so question lagi del ngulo del sin mo na guay. Siya las tergamit na kagese. Kabo, adila mo. Oh, dia kakamit ka agil tiang YCG dela kami framers. Ya kung basang YCM lang nila udasul waset ya sel tangwa akloba ka elected government mo tmageng ta complement it sa atin. Maku ka ngangi sel ko ka partra kita other belaw mga wal watin other belaw mga ngangi sel ko retira government ko ka provide necessity mera life kita akatmok lo kiwa representation dara. Di in practical in reality hindi ka loro why gay gidel baby rato ko naka ultos siya kay gidel kloba kal ko nga kalmenta ina ultos siya kasi kloba ka kiril remove or tang lamor sa tial to kalmenta lekya gid sel suguma buaya mo ria uldi ni al suguma kalmenta bigla sa tab alit tial to e tira so isa el olakli mal uber tong roel they are the voice of reason. Masel sugu mangaring ya kapal met tatigal sebel mal leadership tigal sebel tirat tergi del met toglo ngoro la sebom tianga dia kal mal to tiagi ta gede met mokmal segi ta kisal ro segi ta dia kisar el al tiak global el al time ngaringi. Maybe we need a new breed of traditional leaders. I don't know, maybe kadamle ang alak karingim tigal sebel mo subindi siya kita role malta kisar elang Ya kuman di mararay krela maralisi. Ay kal toy, ay kal girel nga niya problem rin. Hindi gidal ada kablom larmul mo isi. Le at ali tial kloba ka dim lang ani. Siya tayo marat ditil nga niya di stad dim lang dolil tani. Yung mga isi, yung kwa dim lang ka, ang kwa na niya ruba kal dire. Bay tulong lira ang remlunga dudi maroren sa kay kita rasenta ang ituro edi lang afet ra kamen len dial dimlan ngare kay gidel toil no malaw do derni madimla ka presidential mga takertil mga leadership meeting ako na malugol waseng gida tomli aul makmalugor tetsoro ulel waseng dia kan mo adal mo correct tra problem erbelaw hindi kita adal Ulo makwasi mo ko bot amen der ngi tiya yaurere. Oy say Le sumo mandia ka amen der ngi tiya dim le mo rai ge. bela tia kita dia kan sebel di waisel gidel tewang am lam prove gidel lam prove gidel dia sebel di gidel li madala du torar bulur belal waseng bom ngutel mondail morgami we un magdam lor tiang affect ada ro Dia ko omran wasiar ada orang seling. Tiang ela tiya gid mlaringin tiang ngaringa bulur oro. Adi ka dil tokora bulur oro tiya tina tokla ga bekla da involve. Mang at the end of the day the staff ra ka benor oro. Sensan mo ngil lo mesra practical part tiya. Takaw tutungan mo ka benor sentir lagi da ko maratir moran me da ko meeting. oy say hal Wal ko na change sa system belaw mo. so kalimbo po say gret kay gilgal kay so rolek na maralsel mal latak rel ang wasay namogirel malusa ang luula kloba
Namun dia kan sebenarnya lingarap tulul ka tulung map tulun ikut mo ok ato senga ka amagara mga elase ongerudura lu metibu silabu itiriga gidel be esa kloba kara mati amlodong okle mergo gut makli al rit elol tirak rasuga ngaluk ya temela la oror melu singeo se ablara kloba ka supreme authority ra belur oror ratora suga tira momli bal rit elol tirak rasuga finally dia kalau berulah kuarat bisa algaria itu lah aku logori mak lilu usul tukar bela man sama tukar bigel yang malu orang lila aku mi len letil lepun mesri dulu dia bagi bot sikit urut tiga rupa di aku mesri kita aku tulungil ya aku tumbekit lemo kakaru sa siwangar bela ulo dia lemo ada makabelemento mateli la siwangar you know what I'm saying tilangal tukar kimpo tila tukar constitution di tial guktol ko ng legal principle ra siya asap matamala lagi tila dia hal selbo mesa you know mo so sa ngara principle la siya di tilgal nga siya maruri waisi dia ngagirel tokol blue ay ka ngagirel nga hindi akla ko marasi hindi once si yan adray dalu siya gerti yan adray isa dalu siya gerti nga ulo maralo singgil nga niya convention ra siya nga albotong oklel mo sa principle ra siya level individual mula mo state government. Dia mengia toras juga hasil aruba ka di til murural la di til jazz mga sa kita siya hasil dali ato Okay, kita mnamo dimrela tiul bungra program begitu ketemu sen ika makakak pa umur ngang ngakanya unfinished hal tegi di tora modo chiaro sel last statement terka dora di 3 minutes hindi ela ko malo res mo ngel wasi tial tora kloba mo umredel amlang ngayon mi sugum dak mo mal tak na rexil maul man mal dia kagi oy le kom lamer babal do ko matto malo usiksi mo tira kaya ba na gini motmat all tamral syungang el musul la man meskrim ko mo la ka state remel halo ko ay ko mo sa ngara ul mitru aruba then dia ka pulpul na sa kagi ay kagi imal el tokara bulu ko ka ro sangar ala ka kila imal mera ese gidra aruba kan ngara usera alo hal alo da kloba selo sara ruel nga ko mo besang atak ko mo temro sadu lida metro sadu seguida klora se hal mo tok metuado do meu ase bor be laun bro se kaldu mau ulam le ako mo ngem til amadi wasel tingil amluwa do urusir almo ko dia kan bisa sel do por aí ga ela akbalo ay sel mo ka to ra syuka ela akira mergido se ila ngilargi sel ko mara sa busuba syuka ra eri sa bokro baram le ga nga sa sekergen mak mo ay ka bang ngalagas ngalagas mo omalay du ako ay omalay du amalal madui mamala dui paul ngriak radui ay ka mal global ngriak tetele di era ka mal ti interrupt ngil diwal 10 second til ay gidel tokoy bayla dia al understanding over tial more oreor ti agidel the witness al sin dia ka tatil ti ka gidel tokoy mo len dia ka luuk dia ka sel rangalela omsodela siwam segidel gulngoy uringil lbok siya unfortunately siya arang lang siya pala siya nga ram yuzu engya ulgo mong siya lulu niya doktor kwartay tumokil di bitikalo bukul bela mesa igel mokla bukul the time change so siya lugo yung karubas hindi na ko adjust rin mo at talaga mesem na mo anarki ay siya hindi sige nga kamalo na giren malus kung mga rakord ako ay sa mga nga ko kara makakor sel de ko expert ten mengo sa kaya syua ngaria emosyo marcha sa direkal tika migrel ngal isisya prima ram tu ku sel guys ra ulima guys ra ngat mau gibla ngi baigap to guys ara igang isik tap tu giren moluk bolo de tiral maslom to kay gid tial la mo mo saya lo sa aigal syua aigal udili de la mauluk sa aigal la hindi ko timlak dolo sa ikan la nga bigel ay kan nila kamela nga tri temlot magos ginadal mo slela kay mo karo sa suya stalat gidat yan saule Mr. Urudo ela kabor sa last statement terka trial program dia nga abay yung klat pergi lo asing ngil bon stick to
project malubeng issue ina nga nangil momrek manaka isil mulkosa ka manggem ko sa hindi dia ka budong mulay kang Mo di ka piyat sa Hindi, hindi dia maklimut mo isil wase ay gel issue mede el gumdas ng malgire del momes akmo yura news rela kadasada mo tira tora ikan na mira atra FSM Gida malgoyam isemle tirang 400 million ya president tergida swallo ngas angi dia kunen teralong si indi rata FSM masorira 2.16 billion B el murura igel role economic infrastructure igel base mangmo sabihin start and move forward say gida gire del discuss at ora ang pacto lekadmo ada do President tergila di gumesa upe bira interview ngara news mga social media mga nang nguay hablada da ngelo ase kamama mna modegi modengelo ase gimol lendi ke ududa mi ngara alse ido de asam betu Ko. why say Hanggang mo rin Kung sula Mr. Gutierrez, kaba por ahí tú. Planteme. Oh, hindi nga ka. Akora adesso kalmotat sa tukura justice. Leng selgu mesra di gu wasangek nga. Yang ngari ara adal ngari am tamal clear. Yung beri ada justice take care ngari ara adal dia. Dia kal equal service of justice in mura everyone. wala nga niya kan lender Di tirgelom la kan ende tirga problem. ay oh E di kal ngari Black Addergill, ako may panel. So I can bring it up lang. Ngakakuto na mo ito pok member na panel na tigal ara governmental ko na civil service civil service. Ilang araw rin nila panel. Panel order nga sara amon dara kal tablong yawa gora. both side employee my employee Grievance panel. Grievance panel. Otto daraw deswem na sing mlem naman tatele me ko mamre ko di bra ko member. was there a due process may say Elanggal telgi blarngi ang tilo mo deswela grievance panel was hindi ka government di mla kalol tirak ka system. Yung ari klisi il sen kum tabay ka dogul black ngarngi. Esel suma panel otto bidol deswela di ka lo marani either party. Ikadungul mo na ka kadi. Hindi ka sa edel Tapin. at apin mo na klol gargari yung maaram diri dan maran agral. En at telgi ko igibla maadarngi alilutul apin mer ka mo alilutul order ka magin mutun mamrure. Maging ara malengel etek mo ka mas hindi hal dolungul Yagi mo ano di mo ay tin mer ala di ako tingel mas ka magi di mle ori ka lawe kaki. Kirir ka. Di kan sa issue nga kaleng system ng sa otherwise ni. Can that happen in more justice system? El di mo spera ad mo di kasi. Di kiblo to spera ka mo ka bomle. Amle ngar alam, amle make a decision. Siya ngar alam, make di ka ngar alela anybody make a self decision kung dapat hindi ka signature panel ri. tira hablamos todo ito asume te dice agree al daso ito asing under investigation ng makaran el molmol boy Exact. Dia halam Anong lamang ng lilo Halam tiang ral case kamu ay Dia haleng nga kadiyo ba 3 minutes yung dak pok dia ka te dia diri ba 3 minutes. Di ang akul gorngiyo asing justice kita amla mo rin madala madingan. That's the term I use. Ngaria dito kasi mesa kay setir elang next week the mesa insert ra kay setir. Mora ka madala ka diri mga ringar mo mangila kay setir mora ko delir. No. Di kasi edel lo to tir ka mare dili antra lam. Di ka gidi ka makara. Senol ko rin karuba ko truwil tur under investigation. under review Under review. Yang nga katyal mo hombre el buy le cambes. Yang nga niya tuwi ko ore kora silak tele kitro ore tilga family tila kora. Tumles ka nga makmamalari ko tra government la overclear lulu ko dira bla kalbus. Hindi tiyan process ra o malay kal babier. So hatan mo simmer rangi. May tiyan mo malay ka document. man rin. At sumo ko yetiyan la kat labay ko sa os maraw. Mangman mo matiyak understand that tigas man mabulboy mang. Kaya ra mo ki mo malay kal babier.
Eh dia sa amal ang goraman mo dia ko ngam state government tergi nang maran la mo dia ka har tergi magardir multra lain. Adan sel ko kultigi mari har tergi mo sel tingi kami dia har. Siya. Hindi ako, wise. Statement na Sel, naman sila. nagkatukan nalulala yung ambes. Sel o pedaktan niya at sa pedal tingon mo ng apabi. Ang sabihin din ko kanya, Gal ko yung ni ulit dia ka ng elwas yung ran to open up government. I see. Haladik pokso dito agi de Maria case 15 seconds. Oh, mlaringi kultu tapra kesa lilara imli helm sum odan el gire la mondara tu. Okay? Era 2013. Ela pla mo mrege ngul sa imra adra la le melmon diga last week en el tilo on erul decision appellate division alim la mo appeal decision en mrege elang malmutul mo mung sela mo remutul mo tru irral case diga kalmasmo. Dia kakti when me sa bring it up in subject til ko naman ko tara ngagil. Hindi kami aman masaul te de ruba ke malung la teme de kadam langun morsel malta siga ngatel program makmal di mereng asuli edi rekal mereng asuli arbek la adam no sebe makatel program e ko mal masaw le have a nice weekend dem sel ko mel tara bal sel de mero ba program ko mal masaw